helai hun hi Sialsuk tlang atanga trekking route kal ecotourism project kanti SEDIP project atanga base camp masaber turania base camp ti chu helai hian mi trekking te hiking te kanti dona mi adventure club te poniang khang hoina ram hnuaia nature camp ten neya adventure camp ten neya anin kul na mun tur an puanin ten kai na mun tur ani chu base an de chan mun pui bar tur tinani halai huna hian kulanga hi tuna hian la chei bol de nga ya han lai tan chawa ti chun khilai chaka khianin mo chunga khianin trekking route kha alu cholenga tun huna hi chuan helama tang hianin than tlong ko na tanga a route local a kong local kha ti hianin tlai hina ran chok chowa a mun ma hi hei wana kan visit na kan na pun nei le pitlang ro pui te na kan en fel vel ani hi anuam khop mai hei base camp kot vel tur ne rem don khop mai base camp atanga kal chhop khanin ti hian ngochunga khanin trekking route hi akal phei zela kan se thiam thei dan tur chuan than tluang ko na tanga zongo chung ril a khan ti hian trekking route kha kal phei zel dona base camp number 1 atang khanin base camp number 2 apan phei le dona ni a mun tak khi kala sa chiang lawa lalai tlang amo tlang kham phei lung lian zon vela hin base camp number 2 om le mai theya kala sa chiang bik che lawa a te hian trekking route om chho dona ni ti chuan ka let le lokonga base camp lam pan khanin kan let le ni ti chuan trekking route hi nature ngai na tu te physical exercise ngai na tu te thian ho te ponianga school no pang te school te college te university zirlai te poniang khanin anglai henin anon trek thin no ni hi base camp chunglama tanga landan chu ni base camp number 1 atang khanin alet zongin kan kalna lama tangin kan kal le ati hianin thui vak lo chu video hi lak kan tung chinang hei hi trekking route kan khotlang hroi tu kan vc te kai hruina hnuaia tlang committee hnuaia sub committee pakhatin trekking route sub committee hoin an hmalakna kalmek tun lai an tho mek ania hen siam thakop maya kalvel ponuma ituna hianin slipper nen ka kalani kala thre omlo an luam khop mai duk nuam lutuk tat ani nature friendly box ya hei thing zum te oma te konin lui kor deuh ro tena pan thla a zo thla konin route kha kan kal zela lai hen lui te ka na ngai don ani fura chonin lai henin lui te luanga tuna hen thala ni kang ria lai pen chonin a to tu te ta na nuam don khop mai ti hen kan non chho lenga a chho zong na kala atia wa trek satia biala ma khan tak sa sel na tan po tha rim rim ni hei calorie kan ban tuk mai don ni ka thiang si air pollution om ve bok si lo mi zo pai na zo dai an tim huna khanin an trek vel ni tun nari ngot ton da siam so ma to hianin lok thak ta kan ni to sim sim ani aput thak tu an thok tu kan khotlang hroi tu tin fak om khop mai he lai hi china kan thlir tak trekking route na
bulatan na bultan na than tluang ko na tanga akal phei dan chu ni ta tuna ka video kan thlir hi chu kan chuak lampang zok ma ni ti hian khilai khi kan mong khian than tluang ko na chuak chho ta tun ma helai hi rangwal hom hi ekin om na thin kha ni hei te poila thianga yang in thir na om thin kha ni ti hian he trekking route hi than tluang ko na tangin ai tan ani helai kan hmu lai hi chu Sialsuk tlang ani a hei in nei thala ten omatin tlang leng te pon oma mikhol hun rang atanga tlo tu an nga hle ni December chol ani a thlasik chol mang in Sialsuk tlang a khol jin ten thian ho te chung ko te in ngai zong te pon niang chung te chuan in hun an phanga tuna video kan hmu lai hi Sialsuk tlang ani tuna hianin Sialsuk tlang aton tur masaber bangla tlang atangin tlai lampang atangin kan han thira hei helai hnoi hi field football khelna hun ani ti hianin khochung aveng thlang lampang alanga hei classic khuarui to mai helai tuna kan hulai chaite tlang ani thlang khulaya til kan hu chu kho pui kan ti thina ni tunuin woi me tui kho ti hian kan soi to tewa